Asante Mampong. Minister, Asante Regional Minister, no, Dr. Frank Mampong Hene. Come no free. A jura crowd, the way you come. Your Mampong, dear, Yakachi. More come a beam at the platform where so be ocean piano and Mama Pimo Asante Mampong market. Now this is the current state a room over a fear who do a cook no a fear who do a market woman no Epon ejuma mbeton maje wi a how omo levi Asante Mampong market no eno ene ne ya be pemu a ye be fa coverage no na ba bia o bia no watimi enya bi ahwe na o maame eba ha unua bi eba ha ebeton ade ana se obeton ade a watimi anam so atu ne funti abusua ye walk through na ye hwese de market no esitie to it. Money does not like noise. Sika and pet dede. Yeah. Vicky's on the beat. Yene family ni ko akra na enye na dwenche emfa the current state of Mampong market no na on say obeto say ye dim komo no hu say ene wan sheda enkoyi and we enye say be politics bia na ye hwe na Mampong puto no atimi akoso ye ntino mame embon komo 102 omi yero akwa ba aha Jingle FM na Asante Mampong ye nyina ye hwe say empunto betimi akoso ye na ye dwumaji ye di okrom ha no etimi akoye ni titiri da se bo sebu nso asese se be wokọ na kura no ye hwese ahoho be bakrom anya omu nyina betimi ehun se Asante Mampong kuro no aye kama na wo so akoye obai de ahaya na sebe mo ba me bibia de ahaya na mo betoto enema ene ade en edwane tu ye ne ehun se de enema sifa aircon enya kama die na wo timi aka e de ache Mampong leadership na omo nso timi ayi bibi e de afa ni titiri e regional minister krom ha no free enti die na wo ka e de ache no no timi abaye ye moa one friend for na Mampong jo mo ase de e na zoom la yo fo no mo nchi o mo ka no o mo nchi o mo ka yi kra o mo bre enye dwuma to ko jo mo obi be di lidwa be yi ni go ha no bi ma me fra ho ma se no so da be ye adwuma de emu oya pa emu so eden enti ese empedin fo no hwe no twa zoom la yo fo no ka no mutimi bi o madwuma se de ese o mo ye edwuma se de dwuma se tie pa de egu ye hu fi pa egu ye hu fi enti ye so ye hu na so no ye ni ye hu ni ye ni ba ko la enti no Mampong fo mo ye na emu ya bedwuma nya dwuma de etie ma se kora Asante Mampong dwuma de wo ko kuma adwira kora de ho ye kama ya Mampong de ya ka achiri na kaka mesese tu wankasa wonu amanefo ona eton nema wa na me ke se ya ho ye mo tunton nema na kasa ye ni yahuni kura ntino eso mo hwe bibi ye bebi o ti ton woni ema no wo bi kura o po na prepra wo dabre wo bia prepra ndabra nka masa eso bia prepra ndabra embo obi ma me na fi ni fie mama be ye wo adwuma sa usika ye dai e de ko fie ye nye ne sa oh enti yin na ye mbobo ye ho abuso e beda wase ya me nchia o se otimi ne ye kasa ye Money does not like noise. Sika enti ya be piemu we eye market no emu na yeda so ejina no enti wo hwa ene pe ne nkeka ho mango nyina ene kuku ho a ene ma enkuye ena ye nyina ye nim se Asante Mampong e dia reho na dasebe osebonsu sebe wonye ne ba bi ko na ye hwese kronum ebetie no ehye sa ne ma we nyina no yetimi ekle ema enema timede ekoso e kronum ahoho ebeba efiri nyankopon eye adoma ena de kopem ne dwada so a ye bedi dasebe 1 week no ye nim se ahoho ahodo chese enintie ne emintim ahodo ebeba kroyimu a omu nyina beba obo moni akokwa o krom ha ebi mate Asante Mampong ka ebi so enti ebi wo ha ebe yo first time omo de ba krom enti omba na sebe ye market edisese ya enya de se ebeboa en ohwa se du sa mre na obi pese empuno wate Mampong oba be pese Mampong ga city en oba na se sei eni city a tin se enshara enye kama enfa ma ye yenko na yentwa ebuyi enfa encho enti abusia adwuma na ye no obia no on Facebook no follow ye on YouTube na so no wa follow ye na ye nyina yetimi aboa ama Mampong puntuo no etimi akoso enti se ohwe baabi a wanhwe obeka se kronukro bi emu nhera eloki bad betwe ebi na ye twache ono nti we nyina achechire
enema ewo mu a ni nyina ebola wo nyina ebola ene yetwa ede kyerɛ no Asante Mampong market enti panifo enhwɛ na omumwa amadwumadie no entimi enwe yɛse ye declare operation clean the environment a o se etimi ye na ye ni yie ebia ene ye ntimi nye ni nyina de ene ebia ye ntimi enye ni nyina but hopefully no I say going forward if you ochene ko nyina no say operation clean the environment eto aso na ewie ye nti wo hwe a se de nema sifa ekonie ha se de nema sifa ekonie nti ye ka no ade ba ko say yeti ase ne say Asante Mampong ye fortunate enough say regional minister Ashanti regional minister no Dr. Frank Mampong Hene krom ha no free nti sabe ye hu say on social media boa nkonko ni bi se bibi enkoyi a boa ema adekro no etimi ekoyi aha no free enti we nyina no ye pese ye nyina ye boa na ye draw attention eba so say ade ba ko mienu obi ho a enkoyi e wo no ankasa komiti otwa nani ebehwe ye a ebe boa ye pa enti mampompunto no eno aho na ye hwe na ye de ado enti bebia wo bia na ye sere se obetimi a follow page no na enema etimi akoyi yes so we are on the street of Asante Mampong market aha we are on the street of Asante Mampong market na emu ni it is a wunimu a ene yetwa de kye no ha nti efri estru say ba no nyina don efi nko a na adokro Asante Mampong market a ye prese yetwa ema obibia ehu enchai ene yete say Amstead one of the universities e wo krom ha no o me clean up exercise but I think say e need more than 3 weeks but this is the current state of Asante Mampong market it yesterday Dr. Frank Mampong Hene sebe krom ha na ofri nti eni say on social media no so de we are very active e wo hono nti yesere say wo de wadwene beba so na wo na obetima contact omo na wo de Asante Mampong market ebe hye omo nsa na watimi edi ho dwuma edi amaye sebe kro nanim ebe nyam a ebi kawo e na kro nso eseye a Dr. Frank Mampong Hene ni de no go kwaso ebi e kawo yenko ase ho na yema obibia ehu the current state no say the sifa echo very bad very bad nti so a ye twetwe enkomo na ye se etwa Asante Mampong market no echo nti wo hwe hase ya say na nyema sitie ho no yes wo hwe machi fi ekọ ni nyina bibia nkoye ene ye declare say operation clean the environment operation clean the environment but wo hwe hanom a ebusia bibia enkoye ene oba Asante Mampong hanom a okada enshada enya adwuma cars ahodo enshada enya adwuma because of declaration na ebaye no operation clean the environment enti no say ye say adwumadie na Asante Mampong market aha ne didie aha ne ye ma ameno mo etena eton niema na say hati say here I think say enye wa wo de hwewu hwe we sadie ne akekere omu sadie ne akekere omu enye enti ye srempanifo say omoma omadwene entimi enkoso na dwumadie no enkoye mese yemwa ha na obirade hwe enti yare ahodo a tiatese ewo oman mu nyina no we nyina de de sa ne mane bawo so hu ye ne se a ye nhyeda ehu the impact of it but obi oboko fie be bosome ba ko bosome mienu ntem no na oyare abono oda ho but obe ya wonte ase these are some of the results this animal no etimi eba party message ba say ba me ebi na ya bono dompem awo honom no duty say ya na kwaku e wo hanom interbusia we nyina ye ka enye politics ene ye nemum no ye pese ye mpanifo ehum ye ekoso ewo Asante Mampong old market wo abra ye hwe na ye di dasebe osebonsu ne 1 week no ye hwese on betimi asiesie krom ha na bibibia etimi ayedai aye kama enti ba bia wo bia no we update ye de ebro ewo Asante Mampong market hanum ye free hanom na yakoto aso ewo be fufuro